Her yili tomoshabinga xush kayfiyat hadiya qilib kelayotgan Tabassum kechaligi Qudus Xo'jamiyarov nomidagi Cumhuriyetlik Davlat Akademiyalik Uyg'ur muzikалық komediya teatrida yilgi yilimi 6 kun qatoridan o'tkazilib, har bir kelgan tomoshabinning diqqatiga bayramlik konsert hadiya qilmoqchi. Xo'shal o'tgan bu akşam kulga ketmas yuzimda. Xo'shal o'tgan bu akşam kulga ketmas yuzimda. Tabassumda tabriki xalqimizda sabriki. Yomon ishdan har kimga keladigan jabrki. Keling do'stlar o'ynaylik, tabassumda gülaylik. Hat yakında bana 8 Mart günü anılarımızın meyremi, hanım kızlar meyremi, kızlarımızın meyremi, güzellik meyremi. Ana şunun bağışlap, biz tiyatro kolektivi Tabassum programısını aşının bağışlap, baharı bağışlap, alkış etiş günü bağışlap, anılarının meyremi 8 Mart hanım kızlar meyremi bağışlap çıkarıvatımız. Basınız benle barayli, yolda yalnızlık yaman, yolda yalnızlık yaman. Чувствуется рост самого театра. Очень приятно. Танцуют красиво, поют красиво, костюмы красивые. В дальнейшем бы хотелось, чтобы вот это вот развивалось. Наш народ приходил и любовался вот этой красотой и помнил свою культуру, язык. Нужно это все дело вот нашей молодежи обязательно передавать. Hak edem yarın siz de bilsiniz, köyü vakam